Assalamu alaikum. Урматтуу Керекежи каналынын катталуучулары, урматтуу достор. Биз бүгүн алымы чоң ажы менен жолугушканы кептебиз. Мына буюрса азыр жолугуп. Салам алейкум. Алда ушул зданиянын ичинде алымыбыз менен жолугушу болуп жатат. Ушул жолугушка кирип сиздерге көп эмес, бир 5 мүнөт ошол жактан тартып көргөзмөкчүмүн. Андыктан достор, биздин каналдан алыстабастан биздин каналда болуп туруңуздар. Чоң ажынан бакта бир туугандар намаз окуп качат. Биз да буюрса азыр кирип намаз окуп калсак жакшы болот. Gelip yol olsun, kayıtlı sonra ağalar hoşları düğürüğünü ayıtıp şöyle bildirip koyuş gerek. Askeri bütlerse hoşları gelip surap köprüsü olan. Şöyle şu sizin konuşma ekip çıkarınız göremek olur, emine oluş gerek. Tot koyuş gerek olur, anamızı hoşunda çoğun verir. Tot koyuş gerek, ben şundan bize aytsam, anam şu Cenab-ı Hak vakitler şu kulakı caz verir, kalanlardan vardır. Ama okunda olanı göremeyiz. Anam çıkıp kalıp cevap vermeye yürü vergen bu dikiçlik'e doğru gelir. Onu gelip buna Kırgız komşuluğu pasorsuz koyardım ayağa varsa bunday amana fonduna coşun sayakta olup sakallar çoğuşu ayıtıp ortağa salıp katına geçip koyuş gerek. Özür korkulunğa yol vermiştir bu maddede. Oşul etnikler yol gerek. Qaysi bir kardeş araldanıp gele turgan bolsa, eğer özürlükler olsa da şuları ortağa alıp deyip durup yaşay turgan, joğunan kele turgan olgan hareket kılıç diyelim oyunlardan bir koyuş gerek. Ana başka atılmışlar çıkandır, ağır pasorsuz var bulayım ya. Sözsüzle karıştırır. Mektepte jana jogorku okuu jaylarga din sabagынан kirgizүүnү сиздер сунуштасаңыздар кандай болот дейт. Ал биз сунуштаган менен болуп калбай турган маселе, бирок биз андан жакшы жолдор бар, биз эркиндик бар. Каалагандай сүйлөйбүз, каалагандай сабак айтабыз. Ошо бизге жетишти деп ойлойм. Иншалла дагы пландарыбыз бар. Көбүрөөк анан могу кээде туура эмес жолго түшүп кеткен жаштарыбыз, башка жерге өтүп кеткендер бар. Oşolarga günü gördüm ben özümü canama olsalar motorlardan günüsü var dersiz. Biz uçtak yatıp olmayı kömürük sabah aytıp şöyle bir de kıtırsak balkonlar bulmayı dele. Biz davat kılbayatağız, davatla çıkbayatağız, davatı manisi bilbayatağız dedi. Buna adı bu yerde beşikte işleme olvatat, maşbara olvatat deyip davat kudayga şükür var eken. Oşo hareket kılıp, koşulun hareket kılıçlar olmak gibi durgan. Kene bu davat degen nerse gelip biz Kırgızlar'da saktalıp kaldık, çok olup kettik. Sonluktan uşun nesenin faziletini biliş gerek. Çıkarasın da bir gecelerinde oşo Koreya lise övüne çıkarasın kettim var. Hoşlayalım ben. Gelişim negizinde kelgenlerden 11 aylık jana pensiyonluyu toplulup keterde verilir. Zeketli topluluğun akçadan bir yolu verip koysa boloğu, misali $10.000 toplulsa az yılda aylığından çıkarıp koyuş gerek mi? 5 yıl gelişim negizinde gelse 5 yıldan keyingan alalım. No zeket verde $4.000 da batmayı misali. O $4.000 senin bank hesabında çöntüğünde durup 1 yıl aylanlarından keyin sana zeket verip alıyor. Bırak aylık alıp durup $4.000 aylık alıp, hayır işletip koyup, hayır alıp, hayır işletip koyup, azayıp ketip, buraya zeket başıp oldu. Zeket 4.000 insaf olsun, şunun doğaçısında 1 yıl aylanıp fazla tutuşanında yok olur, o şunun gibi aylık 2 sayın söyleyip durasın denen söz. Ana cana verip durma pensiyonu diyen aslında çok azaldı, çok ne cana vermeyiz. Alganda, o şu 1 yıldan gün cana zeket verip durma böyle gelgende koluma deyip kalsa, bereket de veresin denen söz. Misal için, sen 5 yıl işledin, yıl sayın zeket vergen yoksun, almanda bana zeket alıp durgan bolup kaldık, 1 yıldan giyin yana zeket verip başlaysın. Böyle aylığın köp bol, $4.000'dan köp sen akşam saktalıp durup kalsa 1 yıldan zeket verip başlaysın da, peki top onun bir akşam bolup otuygende, senin yıl sayın verecek olan bu vakıflarda, yıl sayın bir yanına da veresin, o şunu şükür, takça koyup azaylandığın mahalliye yemeyiz. O şunu zeketçilerin hoşunda hangi akşam bozdu, o şundan berekete veresin. Ustaz 17-15 sentyabrga çeyin Borgorduk İtevan. Meçidinde içtimai bolup jatat.
ушул пайдаланып бардык мекендештерге катышып кетүүсүн насаат кылып коюңуз үчүн ал ишмайда Бангладештен ал иштимайга Бангладештен чоң алымдар келип, даават тууралуу жакшы жыйын болмокчу дейт. Сиз жакшы көрөбүз дейт. Чындыгында биз бүгүн Шаңнайчага барабыз дедик. Эртең жума күндары барабыз. Мүмкүнчүлүк болгондо урматтуу туугандар, концертилер болуп кетип калат. Иштимайга барып, ошол жерде иштимай деген чогулуш деген сөз, конференция деген сөз. Барып, динге кызмат кылган чоң алымдардын сөзүн угуп, таасирленип, жашоодо убакыт оңдоп алган бул жакшы. Ошого жалгыз барбастан итерип барыш керек. Чоң жашагандарды, коңшуларды, тааныштарды айтып деп жүр барып келели деп барып, жок дегенде жарым саат сөз кылсаң дагы сен үчүн пайда болот да. Маалымат көптөн маалымат жетпейт, урматтуу тууганым. Динге болгон кызмат, динге болгон курманчылыктан анан маалымат жетет да. Ошого барыңыздар өз урматтуу тууганым. Борбордук мешитте 3 күн болот. 12, 13, 14 күн барып катышыңыздар. Жөн эле укпасаңыз деле барып катышып келсеңиз деле ошол жерге барганыңыз үчүн Кудай Таала сооп берет. Ошолор жазылып ошолор дуа кылганда дуага кошулуп калсаңыз, сиздин дагы дуалар кабыл болуп калат. Жеке өзүнүн дуасын билбейбиз, кабыл болуш болбос. Бирок билебизки, кабыл болуп турган дуа иншалла өзүнүн барысын биз дагы барабыз, сиздер дагы барыңыздар. Бул жакта телефондорду кредитке сатышат. Телефондун баасы интернеттин баасы кошулуп, баланча сом болот деп чыгарышат. 4G интернет болсо кымбат. 3G атаныраак. 2 жылдык турак атам үтмөй. 2 жылдык мөөнөткө берилет. 2 жылдан эрте токтотсо штраф чыгат. Ошол телефондон алсак болобу дейт. Эгер ошого зарылчылык болсо, биринчи зарылчылык болсо, экинчи төлөп берген кудуретиң бар болсо, анда алсаң болот. Анткени дарул карби менен мусулмандыкта риба жүрбөйт. Эгер ошого муктаждык болсо, муктаждык болсо алганың керек. Акыркы китеп болгон мусулман эместердин берген нерсеси адалбы, суусуздук, өмө жемиш сыяктуу. Адал алат. Арам адал менен эткеле байланыштуу. Эткеле байланыштуу. Ал эми өмө жемиштер, сууларынан мындай жазып керек деп чаңшында. Ичип атат, ага сыяктуу эле. Айылда аңчылык кылабыз, коён, кекиликтерди лицензиясы жок ата беребиз. Лицензия бергенде өздөрү дагы биздин айылга келип, кийин атышат. Бизде атып жесек арам болбойбу дейт. Арам болбойт, бирок ошол аңчылык кылып атып жеген, ошого муктаждык пайда болот. Тагында бир-эки асабы бирок массовый кырып жиберген болуп, ошол дагы мамлекет тыюу салыгына тыюу салыныш керек. Укталып атканда, жанагыдай балдарын багып атканда, гол тактанга болбойт булардын баары. Жанагыдай балалардан кой берген бир жок. Анан мамлекет тыюу салган, бул деген жөндөн тыюу салбайт. Ошол жок болуп баратканда тыюу салат деген сөз. Ошон үчүн колдон келишинче караңгы аракет кылыш керек. Бирок ачка калып, ошону атып жебесең, балаң өлүп кала турган болсо, анда атып жесең. Үйрөнүп бирлесен маданият апар бизге жай. Тыйын апарып чогултуп ишке сал урматтуу турган. Анан барганда тыйын жөнүп кала турган болсо, анда жүрбө биякта. Бияда кыргызстан көбөйтпөй керек. Умрага барса ачлык баздан куртулбайт. Ажылыкка каттоо кайсы айлада башталат? Ошол орозонун 1-2 ай мурда башталат Кыргызстанда. Уста, сизден Аллах разы болсун. Бул жерде туугандарыбыз Дарей кызы менен мамиледе болуп, оюна бүтүп калыптыр. Бүткөн 2 ай болгон экен, кыз алдырам деп жатат, бала көрөйгө деп жатат, алдырып оюнан алдырса кандай жана алдырбаса келечекте бала алдырып кандай. Сотко берсе кама коё жокпу? Муну эмне кылыш керек? Үйлөнүш керек. Тооба кылыш керек, үйлөнүп, кызга келме айттырып, өзү келме айтып мусулман болуп, анан баланы багыш керек, жолугуш. Мусулман болбосо үйлөнүш кыйын. Анткени булар көбүнчө куда болот да, христиан болгондор булар жан кирген диндер. Булар деген неме бирок христиан болуп, жанагыдай неме крест тагалып жүргөн болсо, анда буддизмде христианга кирген болсо, аны китап болуп эсептелет, ага дике жүрөбүз. Эгер билбесе. А мусулман болгон жакшыраак. Үйлөнүш керек.
Biz bağırımız ele jatakhanada turabız, oşol jerdegi kухнядагы иштерге тамак жасап ийсек боло береби, жатакханадагы кайсыздыкта жашайбыз. Эгерде баары мусулман болсо боло берет. Эгерде мусулман эмес тамак пишире турган болсо, анда өзүнүн казан-кабагы болот. Жанагыдай актөштүк болуп жеген болсо болбойт ал. Телефондо азанда намаз окуса болобу дейт. Телефондо азан намаз убагын билдирет, намаз окусаңыз жарайт. Бирок азандын соогун алгыңыз келсе, адам айтсаңыз жакшыраак. Азандын соогу берилбейт. Ustaz atam namazı kedi okubay koyup biraz içip alır. Dua kılıp koyulmuş şu. Aytınız ki ben atam için kanday jakşılık kılsam olur, toluk dinde yaşasın için. Birinci toluk dinde yaşasın gerek, ikinci dua kılışın gerek. Atamına dua kılsam bu daytarım inşallah duanın kavulu var. Şayroğulorda öz doğuşu satkanda dönümlü aylık tepsiniz rahmat çoğundayım. Şayroğulorda doğuş satkan anam. Eğer de zaman bir şayratı oşol aramış olsa, oşol aramı şerik olgan bolabız, kıyamatta жооп bereriz. Eğer de oşol deputatları şaylap, deputatlar turabız kolluqları meydan çıkarsa, alar aramış olsa, katibeti kılıçlarını bileceğiz, oşoğa bir günekler olur, şerik olur, alt olarak mesele. Ana deputatın işi, al janagıda mecit açırız, gündege kuruluş emet, deputatın işi tura meydan çıkarır. Oşoyun akıllıkla şeyler gerek. Sana köprü saat veren desene, deputat kılmak, ömür boyu köprü saat veren, meydan çıkarmaya kalıp da bu deputat milletin düzatlar varında çok güzeldir ve mesela. Bu da itaram şerimezler olmasın. Ana şöyle elçilikte olur, elçilik boyunca abdan razılık hayatlıvada, çakıştıvada çındığında elçilik razılık bildiririz. Seul'da elçilikte, bu da itaram işleyen en şahit kaçan aşıların varlığına bir soluk versin, bu da itaram işlerin daha iyi tutulduğunu bu da itaram kasıtlı. Yukarı yegen köp bölümdü. Anı Tajikistan'da süt zavodunu satıp alıp yetişen men karanlığa şerifte bolup kalmay umluydu. Eğer de gelgende yukarıların ayak üstünde sırası da verseniz yakşı olur. Yukarı adam alıp namara versin bu oldu. Ana sıraş geliyordu. Emniye kılasın der ki. Ana emniye kılasın süt kılarını satıyor olan yakşırak. Çünkü sura var da verirler. Ana sura var buraya sıkıntı kesi jakşılar. Çok verip koyuyorsunuz. Olmasa özgürlükçüler göre önemli. Özgürlükçüler de öyle. Özgürlük tapmaya kalıp özgürlükle kiyip tapmaya şöyle seriyle de geçmektedir. Yani özgürlükle üylenirsen başka bir önde başka bir özgürlükle kiyip geçsenden saklanmasından maniyedir. Ben tanımalarım, şehirde bir Kırgızistan'a ünlönüp, ayağını kaldırıp vergenin böyle, bir hafta ünlönmez okudan bir yerdesin. Oldu, bu çamadanı götürüp şey öyle. Ne problem almış gerek bu? Dayak var, askeri, boyda kuşundayım. Şvetsiyaga varsak, Oşak'ta boyda kollar boyda kıllar var. Boyda kıllar Kırgızistan'dan jigit tutuyorken, boyda kollar Kırgızistan'dan kılır tutuyor. Anam barıp ünlönüp, ayağın işte kayra gelever. Ne kısa bilim var, şuşun ne kıyını tasın. Ökümün ünlönüp olmayınca bakım ünlönüp koydu o şeyde. Şunday yok hoş gelir. Şuna bir yerde ünlönüp ödükle barlarına öyle bol. Anam yok tarafında. Olmadı. Viza gereği yok, bilet gereği yok. Gerekli bir kişi daha var şimdi. Her eyleri bilgen kızlara da ineceğine gerek. Bir daha ederler. Eğer de Müslümanlıktan çıkan olsa baktırık olsun deydiler. Ana Müslüman emek olsa bunlar şu olsa jakşı emes, şerefli bunlar da aykırılar. Yani yabancılar başkası var. Allah için vakit etken var, vakit etmegeni var. Bu da bir değer perspektifler. Eğer Müslüman olsa anda kol şahap, bu da böyle bir mutladılar. Abi o Müslüman emek önce oturmuşta çıkan. Dünya üstleri biraz yaşlıdır, arkadaşlar şu oluyor. Sonuçtan şu düğünlerin ayıptır, Müslüman hareket kurmuş gerek. Benim Allah'ın kadar bir tip olarak bir ayet kalmış. Allah'ın çok kurmuş kaçınlık ettiğinde biz zeketlerden biliyorduk. O var. Her ayet adamlık para video versen hangi kullanmıyor da. Aslandan geri ölüyor. Harekete bir şey var da. Eğer adamlar melek kalaşıp kalavuz suğur diye tuğralı adam aramayken ayıp koyun oldu. Suğur çıkan ise aram olur. Suğur çıkan cegem olsa aram olur. Acılıkta birinci bargan jakşılığı, atenenin birinci yönetken jakşılığı değil.
Әлбетте ата-ана үйрөткөн жакшы билет, ата-ана сени баккан, тарбиялаган, өстүргөн, әлбетте жакшы болот. $30,000 техника бар, ал акча табат. Ошол техниканын баасынан зекет берилет. Недвижимость, техника буларга зекет берилет. Мисалы үчүн бирөө швейцек бар, аерде 100 машинасы бар. Андан берилет. Аркан пайдасынан берилет. Эми өзекти суроолорду коруп беребиз. Дуалар экенинен улат, ким кол көтөрсө микрофон жиберет. Микрофон утулган жак, жердин башы суроо турат беребиз. Ассалаумағалейкум. Мына бізде өзбек шиттан, қырғыз, қазақтардың шиттаны кафелері бар да, сол жерлерде халал деп айтылады, бірақ оның ішінде еттері қаяқтан алынды, пісірмеді сойылмай десек, оларды білмейміз, бірақ бізге ет береді деп айтады, ол халалға жатады ма? Bizde Bişkek'te de kalenderi kalbasalar var da. Hani geliyorsun açıksan havası silirsen içinde ana bile kalbasanın üstünden oraya koyalım. Şunu böyle. Sayıya konuşmağında da bir boy çıkartıyor. Kalbasa arar, ana silirsen içinde silirmeye kalkan bu aramda çıkar. O şunun ben bayağı bir de kalender cazı alıp durup falan ki arak satı atkan, düşman et satı atkan olsa anda bu adalı ayıktan kapı oluyor. Adam bir dalda başlıyor. Hem Arap'ta bozu verip de bana adaldır ayetişimizsin, ben aklıma zivayet misal için. O şunun için Bişkek'in özünde de bir barda böyle halerdeki kalbatan ceveşini bulmuş. Koyup olsa anamına bir yol aytalı, bana kalbanların aytalı ceveşleri. Bulaydan kılıp boğan adamla korkmuştu. Doğru emeski olur. Ben okumadım ki bir kafede adalda cazı aldım, düşman eti var, satı otursa, anam kazanı ölüp degen benim. O şunun içi, çıdak koyuğun adam, Oşundan korkup olan adam demek aranap gelip doğrundan korkup ettiğin söz. Oşuğu andan ceveşleri koldum demişince. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz Kore'ye. Danışım assalamu alaikum kızlar. Ben de dedim bunday sorularda hazır her bir ikinci kız sayasatçı olup etti de. Үйгө барсам деле ата-энем саясат жөнүндө сүйлөшөт, достун үйүнө барсам деле достун ата менен сүйлөшөт, досторум менен жолугсам деле саясатчы болуп сүйлөшөт. Жана ошондой эле тасырлар менен жолугупасам, тасырлар деле Жээнбеков менен жана Атамбаевдин ортосунда студия болуп көрүп тургандай сөздөрүн таратат да. Бул деги тууралуу туура эмеспи? Экинчи суроом, кээ бир кыргыз мекендештер өзүнүн бир кандайдыр кызыкчылык үчүн кореец кыздарды алганга аракет кылат да. Бул тууралуу туура эмеспи? Экинчи суроого жооп бердик. Биринчи суроо пайгамбардын хадиси бар. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi. Adamдын мусулманчылыгынын эң бир жакшы көркөм жери өзүнө тиешеси жок иште таштоосу. Мисалы үчүн кээ бир нерсе ошо сүйлөгөнгө кереги жок да. Анткени аны доңдой албайбыз, өзгөртө албайбыз. Демек, ошентип эле сүйлөп аткан бул ушул адамдардын мусулманчылыгы толук эмес деген сөз. Толук эмес деген сөз. Саясатка кирет, башкага кирет. Адатта саясат кандай? Эгерде өлкө кембагал болсо, эли саясатчы болот. Өлкө бай болсо, саякатчы болот. Биз өлкөбүз кете экендигине кабар берип тургандар керек. Ошон үчүн ага биз баам бербеш керек. Саясат сүйлөй тургандар бар. Сүйлөй тургандар сүйлөш керек. Бирок сен оңдой албай сөзүн эчким кой. Сен ушак катар айтып аткан болсоң, анын кереги жок. Ал сенин мусулман экендигиңдин деңгээли төмөн экенинен кабар бер. Дагы жолго башка айырмасы жок. Ошон үчүн ким колунан келгенде сен сүйлөш керек, колунан келбеген сүйлөбөш керек. Анан кээде мен көп теманы сүйлөйм, сүйлөсөм эле чубо кажы деген молдо деле боло берет, монашчы деле боло берет, физик деле боло берет, лирик деле боло берет. Ар нерсени сүйлөй берет деп мени сынай берет да. Бирок ал туура эмес. Анткени дин бардыгына жооп берет. Ben ошол маселеге диндин өкүмүн гана айтып берем, урматтуу досторлор. Бирок кээ бир адамдар сүйлөштүү болбойт. Мисалы үчүн ал ишин гана кылыш керек, сүйлөп турган темасын билиш керек деген сөз да. Мен сүйлөп аткан ошол маселеге диндин жообу болгондугу үчүн гана сүйлөйм. Болбосо ал менин арабына кирип кетти, агрессия кылган жерим жок менин. Болгону кээ бир дарыны колдонсо болобу, болбойбу, прививка falan деген суроого диндин өкүмүн айтып берген үчүн гана. Бирок калган адамдар ошону оңдогонго сөзүн таасир кылып турган жерде сүйлөш керек, болбосо ушак гыйбат болуп калат, ал туура эмес маселе. Диний сабатсыздык деген сөз. Жарабыз ушул. Биздин башыбызда проблема ушул маселе.
Biz kantip adam yaşay almayız dedi. Bırak ümitsiz gerek. Biz daha da iki primitif kamakta, bir prison kamakta. Kariyere cidalasak sular yolunda getiriyoruz. Biraz diğer meselelerinde ben öyle yaşlıkta getiriyoruz. Sadece Japar'ı canavarlıktan yasatıklar aklında çıkıp başlavata degende. Şimdi biz bundaydı mantıklı olan Kırgız elinde sesin talepçileri kamaka düşüp kalır, jakşı görüyoruz, ayıplar var, cüp görüyoruz da. Tümlüğe düşüp kalganda düşüp kalır da buldu, geliyor, çıkıp geçiş gerek. Anı tutmuş gerek, sorun anı kapıya taze olsun çıkış gerek degen. Bu sadece Japar'ı belki de bakıya işleniyor. Bolğanımız kançalı uzucu olsa da tümlüğe düşüp kalsa ayıplarının düşünürümüz var da. Anan tümlüğe kamalamadan anı bir perişte kılmalar vardır. Oşun için bir de çok adletli oluş gerek, oşun iş aşıva da öyle. Bunu bardağın adlet bulunduğumuzu bardağı çıkart degen fikirde. Mesela Japar'ın jakşı hamilede kitapları böyle kuran, büyükülösü atasına katsaç Türkçümün bile. İkincisi biz kaçan toluk dinlerini dışarıda degende bu memlekette dinli girgizip koyup ana dışarıda degen boldu olan söz. Her bir adam özü dinmenen yaşar, birinci özü. Anan büyükülösü dinmenen yaşar. Anan büyük yaşar, anan göç yaşarından değil, oşanda bütün böyle oğum din yaşar. Dinmenen yaşar bu degen, bazılarında adiletlilik var degen söz. Dinmenen yaşar bu degen söz kamera koyulmaz kadar adamlar cüreğini koyup degen düşündüklerini yaşar, artık uzbay, tükürbet, aldabay degen söz olmazdır. Oşanda düşünükle gelip algan olsa bardak ortuna gelir. Uşu düşünük bizde işi aşağıda durmaktır duvanlar. Misal üçün çekilen adamların üstünde gelip sorular bekende başka ülkede soruları kara oturup adamların fikrini kara oturup demek bizde şunda adamlar kayda olup kaldık degen düşündükleri de bir çok rivayetler gelişti. Niye geldiniz desem acılaşkanı geldik acılaştırıp koyuyormuş. Ben ettim Allah lan acılaşıp gittik canaştırıp koyduk dedi. Sizler yarışta taşı ortasına acılaştırıp koyduk bir ortasına. Bırak suyuydum içine geri acılaştırılan uçurda dağın Müslümancılık saklarına hareket kılıyor. Demek ki şu adamlar hiç kıyamet kuvvet degen söz adamlar acılaştırıyor mu? Gayrı Türk'ün makta oturup tarihinin akıl da gayrı koyup ediyor. Aydın meselem şunday. Onun için kaçak yolu yaşayalım, her biri dinleyen yaşayalım. Onun için biz davat kılışımız gerek, davat hareket kılış gerek, her birimiz kolduğun geliş dinleyici büyülenip, o şunu menekete durman olsa, tutup yolu vaktılı olalım. O şunu bir de cumhurşuluk çeşidi. Biz de cumhur şoklunda kariyerin diğeri, ikisi kişi de nizlikine. Yeni oraya koyduk. Şunda emeyiz, biz 6 var 60 biliyor. Yeri tarımına, fırık kıçılıyorum kara, biliyorum kara. Ben aeroportta şu attan kaldık da hata vardı. Bizim Manas aeroportta benim üstüne hızlı yola var. Hiç bir şey yapar. Gelsin köşe tuttu. Hatta da bir bulmanlar müzik çıtaran yeri yok. Eğer de biz de Kırgızistan'da Bişkek'te yerde 2 milyon adam olsa Bişkek'ten de bir pasalgar atılır. Yol tapmayasın, bazılarına gidilmez de çıkalmayasın. Maşine bizim sıktanı, bunlar özel maşine çıkar. Cebi maşine sıkıntı düşünüyor böyle. Kazınında canağı tünelleri görüyor, besin o kelerde koyacak, son çıkandı. Şunda kazıp sonunu doldurup nemeler salıp koyacak canağı da tünelleri misal için. Bizde şart yok, bizde diler olmak tuttu var. Oğlum biz bunlar kaynanan olsa biz kudayla özgür katıkta çalışırız dedi. Eğer yer oldu sonunda bir beş gerek de misal için bir adam geçi atıp ağaçta koyup musul işte mesela koyup da Aşağıya doğru başka 10 gün önce de kamusu dolup bu saçık musul da baytarsın. Sen şart beni özünü başlarsın. Biz özümüz musul taşla bağlan biliyoruz. Biz özümüz namaz okuyan biliyoruz. Özümüz biliyoruz alda bağlan biliyoruz. Dinleri yaşap başlayıp olan olsa bizden bağlarımız biliyoruz. O şeyini oturup 50 yılda eleceğim onda olup ederiz biz. Ana reformanı gibi biz bana hak gelip buna hak gelip azık kariyana kuruluşlarına hak gelip tizip koy ücret salıp meselelere tizip mesela bunu haberimiz olmak durduğuna. Cenab-ı Poletleri böyle koysanız hep böyle mutlu oturup koyuyoruz arada. Cenab-ı bunun kasabından sorun var mı o sorun? Ümit yılı oturan hiç çıkın gelip söyledin. Hangi koyuyorlar gerek? Anksiyesin dolduruş gerektirince. Anksiyesin gerektirince. Anksiyesin de özüm onda olmak kadar özgürlüğünü özümden başlar. O zaman Mehmet'in sarı koştuğunuz görevi benim özümüzden başlanır. Yüzünüz, ayağınız, ateşiniz, ballarınız bu oldu. Anan aşk parası da koşturarak geçiş gerek diye sözler. Anan balık altın komuşunda kullanılmak tuttuğun. Bir vakit şu karayda bilesin elbet. Sırtı karızdan kutlu düştük, salam altmışları soğurup verişkenlikti. Hazır bir şuna dayarımız var. Dayaremeyiz biz. Altmıştı bedavaydı, söylüyordu bedavaydı memleketler. Memleketler o suyu yoluna tuttuğun. Bırak başkanlık kaldı. Bunu orta meclis mızaklar kırpıya salganda, sütensizde sekişkalar verilen görüyoruz.
Biz meclis salganımızda Balabakçadagi balдар тыйындан топтоп марафон кылышкан. Демек эң пайда болуп баштап атат да. Биринчи өзүң оңдош керек, ыйман. Биринчи өзүң эл ортосунда кошулуп оңдолгон болбосун. Сен өзүң оңдо биринчи. Анан үй бүлө оңдолуп, анан коом оңдолуп ошентип кетет. Ислам ошентип жайлардырмакчы турган. Анан ислам өлкөсүндө жазып алып жана Куранды окуп коюп, амал кылбай отурса, анын кереги жок бизге. Ислам талим тарбия менен, тасфия, тазалануу менен, арылуу менен болуш керек. Анан ислам мамлекет өлкө куралы falan жок. Биринчи өзүң кур сен, өзүң башла сен, анан мамлекет кантип айтсаң иштеке болот. Кыргызстан дейсиңби, Кореистан дейсиңби, айырмасы жок вообще. Сен жашап атканыңдын маңызы. Жеп атканың адалбы, жүргөнүң адалбы, сүйлөгөнүң адалбы, кийгениң адалбы, дин менен кетип атасыңбы, ошол бизге кифая. Ошондо бар тентпейбиз. Бизде сойкулук бар. Аракештик бар. Жумушсуздук бар. Ушулардын баардыгынын бир эле чечими исламда гана болот. Эгер дин менен жашай турган болсок, анда уурдук деген жок, коррупция деген жок, аракорлук деген жок, зынакорлук деген жок. Ошондо жаннат болот, урматтуу. Адам дин менен жашап, ырахат алган ошондо болот, урматтуу туган. Аракет кылып көрөйүнчү, жок дегенде бир сутка толук дин менен жашайт аракет кылып көрөйүнчү, урматтуу туган. Бир сутка ырахат табасыз. Биз Меккада жүргөндө устазы Шейх Тарык Сайдар айтат, мындай кылабыз дейт. Ар бир кыймыл аракет кылганда, ошол кыймыл аракетти мындай ниет түздөйбүз. Эртең туруп атканда, кетип атканда, Бисмиллахир-рахманир-рахим, мен оңгут кой баштадым, оңгута баштаган сүннетте оңгут баштайбыз дейт да. Ана бир жак оңгут менен кирип, чыкканда сол менен чыгабыз деп, ошону аракет кылабыз дейт. Ана отуруп атканда эмнеси отурам, отурганда эс алып, ырахат алып, ошондон мен үч топтоп кайра күч менен турам деген ниет менен отурам мен дейт. Ана отуруп туруп суу ичейин дегенде суу ичип, азыгымды ошону менен кандырып, анан суум калгандан кийин мен күч алып, ошону менен бала чакамы адал эмгек менен багайын деген ниет менен. Кайра туруп атканда мен ишке кетип атам деген ниет менен басып кеткен үйлөр ар бир кыймыл аракетке ниет кылган үйрөнө турган болсок дейт. Ошондо биз ошол оңолуп кетип. Келгиле, бүгүн баштайлыкчы мынакей. Бүгүн ушерден чыккандан баштап үйгө барганга чейин толук мусулманча ар бир ишине ниет менен жашаган үйрөнөм деп аракет кылып көрөйүнчү, урматтуу туган. Не дедиңер? Макулдуңар ошого? Бәрі иншалла. Эгерде бир күн оңдай алган болсок, анда бир жуманы оңдай алабыз. Эгерде бир жуманы оңдай алсак, анда бир жылды оңдай алабыз да. Эгерде бир жылды оңдай алсак, анда бир өмүр оңдай алабыз. Кудайым бизге муну берген, орозо дегенди берген. Орозодо эмне кыласың? Арак ичпейсиң, башка кылбайсың. Эң жакшы көргөн нерседен сен баш тартасың. Демек ошого чыдай алган башкага чыдай аласың деген сөз келип чыгат, урматтуу туган. Бул биздин колубузда бар нерсе. Биз өзүбүздү кыйнай беребиз. Биз өзүбүздү кыйнайбыз. Бизден көрө ит эркинирээк, бизден көрө мал эркинирээк, бизден көрө кой эркинирээк урматтуу туган. Биз кыйында калып кеткенбиз да. Келгиле, кул болбойлу, эркин болот урматтуу тугандар. Ошентсек биз кул темселик күтпейбиз деген сөз болот. Аллах разы болсун. Ешкімдегі қарындашыңыз болса да. Аллаху акбар, такбир айталычы. Аллаху акбар. Дин үчүн үй бүлөсүн эме кылган. Мен жок, мен мусулманмын, качан мусулман болсом, сен эшигиңди ачып болбосо жок деп айткан мына кызым менен турат. Бул курбанчылык болот, курбанчылык. Бул дин урматтуу туган. Кудайым бакыт берсин сизге. Қуаныштабыз сізді көргенге. Мен бірінші суроом ушу Кореяга, Россиядан, Казакстандан келген жарандар G1 деген виза алышат да. Боюнча багы туризм менен кирип алып, анан баардыгына оокат керек, иштеш керек, үй-бүлө багыш керек. Анан G1 деген виза алыш үчүн көп биздин мусулман кыргыздарыбызды ким болбосун история жазышат да. Мисалы причина көрсөтүш керек да, биз мага мондай угроза болуп, мондай проблема болгон үчүн мен Россияга бара албайм же Кыргызстанга бара албайм. Мен бияктан статус беженца бергенде мага запрос кылышат. Көп эле байкайм, историялары көбүнкү ойлонуп табылган да. Мисалы үчүн андай болбосо дагы, кичине болсо да шайкештелип, окшоштуруп жазган, бирок көбүнчөсү калп. Мен өзүм көрүп жүрөм, көп угуп жүрөм, анын
бир аз эми Кудай сүйлөтүшү менен катышып калдым да, айда жоктун иши болуп, жазып бердик, кандай ситуациялар болду. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, ушул вопрос анан мисалы үчүн ислам мусулман болсо башка өлкөгө барып мыйзамды бузуш, нелегально жүрүп мыйзамды бузганын дагы бул чоң күнөөгө жатабы деп ал жердин баары Аллахка таандык болуп, кечиримдүүлүк болобу бул жерде кандай ошол вопростун өтө туура суроо менде чындыгында мисалы үчүн эгерде кайсы бир өлкөнүн визасын алып кирсек, ошол өлкөнүн мыйзамдарын аткаруучу милдеттүү болот. Эгер динге каршы келе турган болсо. Анан ошондо бизде эркиндик бар да, биз мисалы үчүн мусулман адам катарында бардык өлкөгө бардык жерде барып иштесең болот. Бирок кээ бир өлкөлөр ошондой история жазмайын иш бербеши мүмкүн. Ошол учурда ошону жазганга уруксат берилет, зарылчылык болгондугу үчүн. Бирок ошол нерсе ошол биздин өлкөбүздү улут аралык касташка алып келбеш керек. Кээде сурайт да, биз Америкалык менен тажик болгон үчүн мен ошондо кубалап атат Кыргызстандагы кыргыздарды. Ага мен айтам, аны жазба деп айтам. Андан көрө сен башка жинде болгон үчүн, же болбосо жанагыдай сексуалдык көз карашың бөлөкчө болгон үчүн жазсаң, сен өзүңө зыян тиет. Мен гей болуп кетсем болуп кеттим деп. Анда бүтүндөй улут жаман болуп калып, ачып жүрүп калат. Якачы бирет дагы Кыргызстан ушундай деп оны айта берет да. Ошон үчүн жаш улутка башка нерсеге эмес, балки эгер ушундай болуп калса, анда жеке өзүнө тиешелүү нерсени жазып, ошону алса жүрчүн деген сөз. Эгер зарылчылык болуп аткан болсо. Эгер ага зарылчылык жок болсо, анда кереги жок. Мисалы үчүн бирөө бар, анын бала чакасы биякта, өзү биякта болуп, кете албай калат да, история толтурганга туура келсе, ошондо башка бирөөгө зыян тийбеген, жеке өзүнө болгон нерсени айтып, анан бирок бир качтык баратканга туура келет баары. Анан жанагыдай бирик мыйзам бузуп, анан бизди көрбөй да башка мисалы Орусияда Кыргызстан машинесин айдап Момунбайдек дагы ал камерага түшпөй кеткен, ошо тартип буза бергендер көп да, бул арам болду. Бишкек номер менен барат, анан барат дагы жанагыдай газды катып айдап жүрө берет, анан камера булар карабай бишкек номерлар. Россия номер карабайт да. Ошол тартип бузуп, адамды өлүп калгандар көп Москвада мисалы. Мына ошол арам нерсе. Ошол үчүн колдон келишинче келгендердин мыйзамын аткарган, сактаган бизге милдеттүү болот. Ошондой эле булар да бизге барганда биздин мыйзам шериягын аткарган урматтуу туугандар милдеттүү болот. Кудай таалам жакшылык оомат берсин, Кудай таалам ийгилик берсин, айтылган сөздөрдүн баардыгына Кудай таалам амал кылган насип кылсын. Эми суроо урматтуу тууган күгөмбөй, бирок эгер ушу бүгүн уткан сөзүбүздү эле башка сөз утпасак деле өмүрүбүз жете турган сөз бар. Ошого амал кылсак иншалла баарыбыз бактылуу боло беребиз. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. Allah subhanahu wa ta'ala bardığımızda hakikat bildirsin. Kur'an Kur'an'da bildirsin. Oşol özü üretken Kur'an yolda yürügönde yaşayan Kuday'ın nasip kılsın. Kuday'ın bardığımızda Kur'an'da bildirsin. Özü bildirken Kur'an'ın yoldan alыстағанды Kuday'ın bardığımızda nasip kılsın. Kuday'ın imanға bekem kılsın. Oğullarımız, kızlarımız, tuğanlarımızın bardığı, ata-enemizin bardığı imanlı olsun. Dostlarımız imanlı olsun. Kuday Taala'm prezidentlerimizden yaman çıkmasın. Bardığı жақсы olsun. Kuday Taala'm cemaatımızdan kim qanday tilek, maqsadlıq qo'lga turgan bo'lsa, Kuday ошол tileklerге жеткизsin. Kuday mende kılmasın. Elimizge tinchlik, amanchilik bersin. Mına uşul yerge kelip oturabız, uşul etin tamagını jep atабыз, içip atабыз, butuna tükürбөй, жақсы мамиле кылган Kuday nasip kılsın. Uşul elge çıkıp Kudaydan hidayet bersin. Bardığı musulman bolup, mına janagı Kuddası janagı çirkölөрүнүн бардыгы Европада болуп, мешиттерде кеткенде Кудай Таала насип кылсын. Ушундагы бүт үммөт болуп, ушулардагы бир мешитке барганда Кудайдын жолунда жүрүп, мусулман болуп, намазын рахат татканды, халал жашаганды, адал жашоонун рахат таткан Кудай Таала ушул карегенде дагы насип кылган болсун. Кудай Таала өзүбүздөн келгендерге дагы ынтымактуулук берсин. Бөлүнгөндөн, урушкандан, арамда жүргөндөн Кудай Таала алыс кылган болсун. Kuday Taala imandı, hayırmanı, ошол айтылган келмелердин маанисин, ошонун лаззат татканды Kuday Taala насип кылган болсун. Kuday Taala өзүнөн башка бирөөгө муктаж кылбасын. Өзүнөн башка бирөөнү суратпасын.
Kuday Taala ata-enelerimiz, tuğanlarımız bardığına hidayet versin. Kuday Taala şermende kılmasın. Asmandan yerden gelgen, günden dünden gelgen, doğudan suldan gelgen, adamdan insandan gelgen, arabanday cemaatlerden Kuday'a bir saklanan olsun. Akıllı sözlüğü, akıllı kelimemiz, La ilahe illallah olan Kuday Taala nasip kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala kimden kanday dilekleri olsun, o çok dilekleri sizden olsun. Kuday Taala bizim özümüzün kendimizge dağı Kuday'ın yaxşılık versin. Armada korrupsiya olan, yeyt aldanan, cegende dazaytır, Kuday'ın barına iman versin. Allah'tan rızkı versin. Ceyt olan nava olsun da Kuday'ın adamdan kılgan olsun. Arızlardan kılgan olsun. Üy yokları o üy versin Kuday Taala. Üy yokları o üy versin Kuday Taala. Allah şokları bala kız şıkıra kız versin. Üye şokları o üye versin. Böyle doktor düğünlendirsin. Acılaştırganlar ceraştırsın. Ağırmışkanlar tavukturgan olsun Kuday Taala. Başka olup katılmış karşılık, Müslümanca tutulmuş karşılık olan Türk'ün kardeşleri üyelerine Kuday Taala hidayet versin. Namaz okup namaz okuyaya kalganlarga namaz okuyanı Kuday nasip kılsın. Bağlılık meşitte var. Balık suda kanday rahat etse, oşada rahatta olganı Kuday Taala, imanda rahatta olganı Kuday nasip kılgan olsun. Bizim yüreğimizde, içimizde, köküreğimizde başka bir Müslüman'a degen, başka bir adam'a degen jaman görü olmasın, cep görü olmasın, hasat, gözün avazlık olmasın, üç avut edenlesin olmasın. Kuday Taala şermende kılmasın. Kim kanday dile oturgan olsa, Kuday'ın dileğine yetkilsin. Bağlılık misafırımız, misafırlık dileği mustaca, Kuday Taala bağlılık, dua kılıp bağlanan Kuday Taala nasip kılgan olsun. Eleyizde kışçılık, amaççılık, tokçuluk versin. Kuday'ın şermende kılmasın. Kuday'ın şermende kılmasın. Kuday'ın şermende kılmasın. Kuday Taala şu uyuşturgan bir tuğanlarga, kömekleştirgan bir tuğanlarga, jana berip bergenlerge, gelemde gelemde alganlarga, ukpay kalıp uksa gele turgan yak niyeti barlarga Kuday Taala barına yaxşılık oğat versin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Sallallahu teala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. 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 Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun ustaz. Hurmatly dostlar, ustazыбыз şu ağacı men joluguşu ayıktap uyga jönödük. Müslüman bir tuğanda. Barыңızдар, aman болуңуздар. Keyinki çağrışlardan görüşkünçe. Assalamu alaikum.